Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ubak George B. Lingdo, haka hinyo terik ujemang arhajar arhuar, ulapli perdaya ke school shlam aijing hikaitem ke Rainbow of School Music Academy, haka shnong Maubri, Ribhoi District. Kajing temu ban seng ya kate ke jaka ai jing hikai kalong ban ai men siam ki samla ki bedan sap hakaput ketem bat kham tam ban wan ra biang ki jing tem tenrai ki balajan do kani ke slam ai jing hikai ke balla seng de ko kong Darilen Jovita Marsharing kadi ke skol ai jing hikai tem ke baning kong tam hakathan kadon ke jing hikai ke bakun thop kum ka western ke traditional bat ke Indian classical ha ka baki khana ki samla bat ki rangba kila banet cha hikai ha ka te ke slam kaban long ha ka shi sien shi tayo ha ka ni ke sngi pde ke bala penlong ha phalau school Little Flower High Secondary School Maubri layadan nang do Father Ballaston bala pen kentang orang ba snong uba Godi Heart khar samai bat kiwei Kal penong yang bangan sedang benseng ya kini ke school ke bekerteng Rainbow of Sounds. Hakapur ke banga ngadu ya ilok jonga mencium snem hakashipong teri ubnai August ngala syong ying namarba naklem treisyo ngala hapsange ya kakam imar na kidaw ki pemlakiar. Pihak itu kipor kibun kikena kibun ya kendu yang ki ong miss beli himshim tuition yang ni. Tinggal pada ke ying jungi ke baret im dan jaka benshim. Tendang ni ki benai ki wan kelibun ki kena ki wan kelish kang kata tika penlong yang aba hak ni kata hanjung iru ki kena samla wat kirang baru kidan kata ka jing terang ban nang ban tip syapang ke music ti hak kata ka puar ngam sunang ban pakhat kumno ngafun direct yeisa meban namar be yeisa jonga nya trailang ru ngafun ngawasa ngandek kumno ngadon kum kata ka jing mut ban le music school isa yong pim dei ban syong pidei ban pakhat wut namar ba kani kan wan ra jing mentoi shibo ni ki samla ki padan syakathan ribhoi mi ni jongi bat sep niru ki dan ki khna ki bala join te iong yang ngam sunang ban sedang kumnung isa iong yang ngabalek ya kendu i Dr. Fabian Lengdo tengah lek wut barang-barang ban ya kendu ya i mama madeng mukhan Dr. Fabian Lengdo tengah lek ban ya kendu ya i iong yang phimut ban lek kumnung tengah ngasu batai bang kwa ban bo bat traditional bat western bat Indian classical ti ong yang kan no teli ki musical notes jong ki don ha ka music teng ong don hnyong ti ki long jong sampling pada don kan no teli ngong hnyong ti hnyong teli ki sampling bat hnyong teli ki musical notes kumut kumno ong ka ai kerteng jong sampling ong rainbow ti ki musical notes pede ki khat kumno sound Ti pen wandur na hangtai ke kerteng Rainbow of Sounds. Ti kadai ka jing ai jing mut jong i ka jing pensung thu jong i yang ka penlong yang bangan stunat e kata kerteng Rainbow of Sounds. Bat ka jing mut jong kani ka school kadai Variety of Sounds. Balai Variety of Sounds marba hang ni nila pen include lot ya ka Indian ka traditional bat ka western. Di ngaya thu sahaying ru ya kani ka jing kwa jangan ban sedang ban seng ni ke school na ying ru da ka basuk musim ki ong bayat syakmat pun ime ong yang ya syakmat bat nginya don berangkat lembat pi nginom i te ka jing ai musim jong baro kini ki advisor jong ka penlong yang abangan klan ngam dei banting ngadei ban mi syakmat banyak syakmat te ha kani ka Rainbow of School ang cuba tai kendian ba ke motto jong kene ke school ka dei learn and create kemot bangi hikai ki kena bakin learn bakin syahikai ya ki jing tip syapang ka music but theory but practical but kin create ru ha ka ka por kin shna la de ka music jong ki ru mdei ba ong ba ban sunang music ban by heart
Banang music bapinang, ban create ban shnahi dan ladiru. Ba la chim yak ta ke ching senjam da I kong darlen joita masyering ide bani ro shikade I kade ke senjam ke bam I la chim kalong ke batmai se ni ka dong thai ke chungi nga tharai bajudan semena benda lada nga bakala mangam de bangsa slam sene tar sausna dengan berjusnya, berjusnya tentang sasa gol, bela jumpa di music school, tentang yo admission hero yo, pacenjaru kapor tentang kapor dalam high school, kila sasa music school, kihap record, kihap shot, kihap tiu, mentah lawan hang ni ha, tongkong yang kejungi, kena kena jikeman, nak mentah kikun, samla jengi. Senrang bagai ibarat kesak kapong ban pertibidil deh agak put agak tem agak siau karuai beliau ahi ki rulu ya ka jingi ya ka wai ka siau ka put ka tem iki rulu mungkin babet bah ka di betan dari nyim don lah ban yo ban capet bidil lagi. Nakade ke jisna jong dari lin hagade ke jaka hale hamo hale stong mobri lin hale school the floor has the school mobri nanget ba sibut kun samla jingi sama kun thai ke sayo jito kali ski ke ba nafrai ke jing sorong na ka banta jong email jong I kong dari lin bang jong mau I ru nei pa jong I kali ski I obu jeru limas modor ba lay itu no tu kontrol mengarah kamkuna pembiing kesem gedungi jam jusutuna kalau ngejing sorong nak benda email ipa dari pana silenda dulu kerku try nak benda kali kesni bapini o ya kani jing temu kejumpi kung iway nagi kun samla jabali kadong katain kejungi kumway naki lanang nasta kamtam balayo jing klip kebakrepang kejing kai na kabenta kaput ketem karwai kesiau. Ina sosoro kumnong mikmat jok konsensi begitu pun samla kiba benar kamhok ya dijendang jestat ke pelayo lemba ke jengkeku jong ime ipan berpelala mentar penyeng jong kikjak kamdam opin tau ni geluti ke pekerpa syakalawe na kabenta karwai kesiau bat na kabenta kaput ketem kabal pilaru banhikai ya kini kikun kijumi lawe kijumi kikun samlan ekirang ba kumju mo pikam mo piong ne pikam bu ruta papinang la ban ai yang dijik ketube ban telu kata dijik penek pensa ya ka kultur ban ya dengan identity dan kejing itu kepa yang ikam pejak benri pejak benri kijumi kumbakalong la itu kepa mereka nak ketin nakabam, nakariam kabe, nakaruai kasiau, nakaput ketem. Balkani kejulong kerpang kejumi haka akor keborong. Nakalong kurung jait, nakalong kalong mat. Rige kebangin, kung kipai kasika. Lo kejing kekli hangi wei, bangin la berpenek pensak ikini kiki parok. Nadu keketin, nadu kabam, nadu kariam, kaput ketem, kasyong man. Kalong kurung jai, kalong kalong ban kini paro, kini kicik-kicik kijomi, bangin nak sim wei, bangin penek pensa. Lalu kini kijak no, kujak benriu kijak. Bat kini kejing snaker pang, yang di sekolah, kabungi ong Rainbow of Sounds. Kekentek, kekerteng kepada sotlat, atau kata-kata, kepada kumbi itu di kong dalilin belajar di Dr. Meban, kalong kei kepada Aiman Singh. Sebab kita kiporong jong kejap pendirian, kiporong jong kasodong sokul kejungi kanwan lembaji kisur jong kejing tem jemput bat karwai kesiang. Kini ke skul kedon kejing kikli ke pekra, ndai tang nak bentang. Kikna skul kiwa pinikai. Ndai kumulong mikmat ngai kedua pun bat kikenhut. Hal ni kedong ketain kejungi. Tapi le jikisnau kejungi kum
time glow ni selai badan sute pun ba ki nong tem ki bapan ki jing tem ki prepare ki wan sing ki thanya gaya ngar ki jomi wan pan ki jing tem ki prepare ba ki don ki kun ki juki kam tam hak ni kun ki tem hak po de tho jing shong shi jing ki kun suki kastang ganja bat na bagi kendu iki tentang kimbian ki tiap tem kimbian syu ki jing tem te gumnong ni khmat hai bo berit kat mangila ban thiet ban pasat ban kristian iki ni pasat te tentang ko phitip hi phi be tu bet ni kalan ki ja jing tem ki bobon ma ki don ki bobiang quality don ki bombiang don ki bobha don ki batat don ki barem ni ka jing amno jong ki kan ho long ke bangi ngin hab bat pe pe balada kum ke skul pila ban belum berlang kini pila ban pentibit susu iki pila ban peni ki tuna tang ni hantai bakidon ban pila ban ra ikini syakiran san ki bapher jong kali kejela pat jong perthe ki bapuri